twongeye kubaha ikaze mu rugendo rwa nyarwo rw'umusitari rw'uyu munsi. Nk'ibisanzwe mu rugendo rwa nyarwo rw'umusitari tubagarukira ku rugendo rw'umusitari muba mwihitiyemo. Uyu munsi nta rugendo rwa nyarwo rw'umusitari tugiye kubagarukiraho, ahubwo mu nyemerere nsubiza abakunzi bacu badusabye yuko twazabagezaho ibihe bigera ku 10 byateje urujijo mu mikino y'igikombe cy'i Burayi kuva cyabaho mu mateka yacyo. Mwabidusabye muri benshi, none natwe tuje kubibagezaho. Ngewe uteze amatwi ni Hashimani Harindimana, mbahaye ikaze mwese muri ibi bihe 10 byateje urujijo rukomeye mu mateka y'igikombe cyo ku mugani w'i Burayi. Mbacira umugani mbabambuza umugani, nuzafika mugana azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntagapfe, hapfuye imbwa n'imbe basigara inka n'ingoma. Muri ako kanya cya gisimba kiyobera benshi muri ba basirikare b'umwami, kubera yuko ari ubwa mbere bari babonye igisimba giteye gityo. Niko kukibaza bati, wa gisimba uri igiki? Igisimba nacyo cyahise kibasubiza kiti, ndi impaga. Bose barumiwe, ibintu birabayobera. Igihe bakiri mu rujo n'icyeragati, cya gisimba cyitwa impaga cyahise kihindura umubu, niko kwiroha mu kanwa k'umusirikare wari wasamye arimo kwishimira intsinzi, kubera yuko bishe icyo gisimba no mu nda ngo ba. Abasirikare bose bari aho ngaho niko gukubitwa n'inkuba, impaga ibacika ityo, maze basubira ibwami amaramasa, bagenda bikoreye amaboko bimyiza imoso. Impaka zabaye nyinshi, buri wese agwa mu kantu, urujijo ruba rwinshi, bibaza niba uwo musirikare wamize impaga ataza guhinduka icyo gisimba, maze bikarangira bose abariye. Sijye wahera, hahera aba basirikare bacitswe n'impaga. Ibindi byose kuri uno mugani uzabishakire mu mugani w'impaga n'umwami. Nutawubona uzawuntume mu isoko y'imigani umenye neza uko byaje gutangira. Na n'ubu urujijo mu byo tubamo ntiruhwema kudutesha umutwe n'impaka z'urudaca, ndetse rimwe na rimwe zigaherekezwa n'intambara zikomeretsa zidasize no gutwara ubuzima bwa benshi. Mu mupira w'amaguru naho iyi virusi yo kutabona no kumva ibintu kimwe yamaze kuwugeramo. Uyu munsi reka turebere hamwe ibihe bigera ku 10 byateje urujijo rukomeye mu mikino y'igikombe cyo mu mugani w'i Burayi, bikomeje kugenda byibazwaho byinshi. Ese noneho ku mwanya wa 10 haraza ikihe gihe? Haraza igihe cyiswe iminota 30 y'ubusazi. Ni iminota yateje urujijo n'impaka ndende mu mikino y'igikombe cy'i Burayi cya 2008. Iyi minota yongeweho mu mukino wa 1/4 cy'igikombe cy'i Burayi. Uyu ni umukino wari wahuje igihugu cya Croatia n'igihugu cya Turukiya, nyuma y'uko amakipe yari yanganyije ibitego mu minota 90. Haje kongerwaho iminota 30. Nyuma yo kongerwaho kw'iyi minota y'inyongera, Croatia yaje kubona igitego cy'intsinzi, ndetse iza kugeza ku minota 120 ari iyoboye. Gusa icyaje gukurikiraho nuko umusifuzi wari uyoboye n'umukino yaje kongeraho utunota dukeya, yavuze yuko twari twariwe n'abasore b'ikipe y'igihugu ya Croatia bagenda biryamisha mu kibuga. Icyaje gukurikiraho nuko byaje kurangira ku isegonda rya nyuma ikipe y'igihugu ya Croatia yishyuye iki gitego, byaje kwijyana muri za penalty, maze biza kurangira ikipe y'igihugu ya Turukiya isezera ikipe y'igihugu ya Croatia. The referee won't let them make it. Here's an equalizer. Oh, the drama has come in the last 60 seconds of extra time. The equalizer struck by Semih Şentürk. I cannot believe this. Iki gitego cyateje urujijo rukomeye n'impaka zango turwane, aho umusifuzi yaje kwikomwa n'abafana b'ikipe ya Croatia bavuga yuko yatinze gusifura ngo umukino urangire, maze bikaza gutuma bishyurwa iki gitego bari batsinze. N'amaginga ya ngaya benshi ntago bari biyumvisha ibitangaza byabereye muri ino minota 30 yaje kongerwa kuri uno mukino wari wahuje ikipe ya Croatia n'ikipe ya Turukiya. Ese noneho ku mwanya wa 9 turasanga ikihe gihe? Kwishimira igitego kwa Marko Arnautovic. Iki gihe nacyo cyateje urujijo rukomeye. Hari mu gikombe cy'i Burayi cya 2020 cyari cyabereye mu gihugu cy'Ubwongereza, ubwo rutahizamu w'ikipe ya Autriche Marko Arnautovic, nyuma yo gutsinda igitego ikipe ya Macedonia y'Amajyaruguru, Northern Macedonia. Arnautovic yagaragaye yishimira igitego mu buryo bwayobeye benshi, kandi
asuzuguye abafana b'ikipe ya Macedonia y'Amajyaruguru. Uko kwishimira igitego kwa Marko Arnautovic kwacanze benshi, niko kuvuga ko gishobora kuba ari ikimenyetso cy'irondaruhu yaje gukorera abafana b'ikipe ya Macedonia y'Amajyaruguru. Ishyamwe ry'umupira w'amaguru ku mugani w'i Burayi UEFA ryahise rimuhanisha kumara umukino umwe adakandagiye mu kibuga. N'amaginga ya ngaya ntawuzi icyo Marko Arnautovic yari ashatse kuvuga, nubwo agerekwaho ibi birego byose n'akanama nshingwamyitwarire ku mugani w'i Burayi. Ese ku mwanya wa 8 haraza ikihe gihe? Ku mwanya wa 8 haraza kubura itike ku ikipe y'igihugu ya Yugoslavia mu gikombe cy'Iburayi cy'igihumbi 1992. Iki ni igihe cyateye urujijo benshi mu mateka y'igikombe cy'Iburayi cy'igihumbi 1992, ubwo igihugu cy'igihanganye muri ruhago Yugoslavia cyaburiraga itike ku kibuga cyacyo cyo kuzerekera mu mikino y'igikombe cyo ku mugabane w'i Burayi. Uku kubura itike ariko ku ikipe y'igihugu ya Yugoslavia kwakurikiwe n'intambara no guturika kw'ibikomeretsa mu bafana b'ibihugu byombi. Abafana ba Yugoslavia bari bariye karungu, niko gushoza intambara zapfiriyemo ndetse zikomerekeramo abatari bakeya. Iyi mivurungano yasize Yugoslavia inzego zitandukanye ku isi zifatiye ibihano bikomeye. Ibyo bihano harimo nko kwirukana ishyamba ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Yugoslavia, Federal Republican Yugoslavia, bikozwe na UN. Ishyamba ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'i Burayi UEFA ryahise ribafatira naryo ibihano. Iri ryo ryahise ribirukana burundu mu marushanwa yose yategurwaga na rino rushanwa, ribashinza yuko bazanye ibintu byo guhohotera ikiremwa muntu. Umunyarwanda yarihoreye arangira agira ati ibyago bya bamwe niyo mahirwe y'abandi. Ubwo igihugu cya Yugoslavia cyahambirizwaga kidahawe n'impamba, ibi byaha amahirwe ikipe y'igihugu ya Denmark yari yabaye iya kabiri, maze niko kwihuye umwanya, maze yitabiriye imikino y'igikombe cy'Iburayi cy'igihumbi 1992, ndetse biza kurangira igeze ku mukino wa nyuma inegukana iki gikombe itsinze igihugu cy'Ubudage ku mukino wa nyuma. Ibi nabyo byateje urujijo rukomeye mu bakunzi ba ruhago. Ese ku mwanya wa 7 none turasanga ikihe gihe? Kwangwa kw'igitego cya Sol Campbell mu gikombe cy'Iburayi cya 2004 habaye ibara rikomeye ryakozwe n'umusifuzi wari wasifuriye igihugu cy'Ubwongereza na Portugal mu mikino ya 1/4 cy'igikombe cy'Iburayi. Myugariro w'Ubwongereza Sol Campbell yatsinze igitego n'umutwe, ariko umusifuzi aracyanga. Uyu musifuzi yavuze yuko John Terry yaje gukorera ikosa umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Portugal ubwo barimo kugenda bubaka umukino, ikizwe nka build up mu rurimi rw'Icyongereza. Ibi ngibi byatumye amakipe yerekeza muri za penalty, maze biza kurangira ikipe y'igihugu ya Portugal isezerera igihugu cy'Ubwongereza, nyamara cyari kifite amahirwe yo guhita kikomereza mu mikino ya 1/2. Ese noneho ku mwanya wa 6 turasanga ikihe gihe? Irondaruhu ryakorewe rutahizamu w'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyane Mario Balotelli. Iri naryo ryateje urujijo rukomeye. Mu mikino y'amatsinda y'igikombe cy'Iburayi cya 2012 cyari cyabereye mu gihugu cya Polonye, ubwo ikipe y'igihugu y'Ubutaliyane yakinaga n'ikipe y'igihugu ya Croatia. Abafana b'ikipe y'igihugu ya Croatia bakoreye irondaruhu rutahizamu w'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyane Mario Balotelli, bamwereka ibimenyetso bimwereka yuko ari inguge, harimo kurya imineke no kurya za bombo n'ibindi. Ibi ngibi byateye benshi urujijo, ndetse bisiga benshi mu bafana b'ikipe y'igihugu ya Croatia baciye mu stade atandukanye, aho batashoboraga kuzongera kwitabira ibikorwa ibyo ari byo byose by'umupira w'amaguru. Nyuma yaho ariko iperereza ryakozwe n'ishyamba ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'i Burayi UEFA ryaje kuyibimenyetso simusiga, ryahise rihanisha ishyamba ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Croatia, Croatian Football Federation, kuyica ibihumbi 62 n'ibihumbi 800 by'amapawundi. Ese ku mwanya wa 5 turasanga ikihe gihe? Igitego cy'ihuri cya Espagne nicyo dusanga ku mwanya wa 5. Iki gihe igitego cyatsindiwemo nacyo cyateje urujijo rukomeye. Hari mu gikombe cy'Iburayi cya 2012 habaye ikintu cyateje urujijo rukomeye, n'amaginga ya ngaya kirakibazwaho byinshi. Ni igitego cya Andres Iniesta yatsinze ikipe y'u ya Croatia
nyuma y'uko yari ahawe umupira na Cesc Fabregas neza neza ahagaze muri Rarire maze atsinda igitego kiremerwa. It's a moment he'll never forget. And that's it. And quite incredibly, abakinnyi ba Croatia n'umutoza wayo Silvan Bilic bahise birukira ku musifuzi bamubaza impamvu yemeye kiriya gitego, nyamara Andres Iniesta agitsinze ahagaze muri Rarire. Umusifuzi yahise ababindikiranya avuga yuko ubwo Andres Iniesta yahabwaga umupira na Cesc Fabregas neza neza yacitse myugariro wa nyuma w'ikipe y'u ya Croatia, ariko kubera yuko nta VAR yari irimo gukoreshwa muri iriya mikino byaje kurangira n'ubundi ikipe y'u ya Croatia ifunzwe umunwa iraceceka burundu irarucira rumira, ntacyo na n'ubu ngubu irongera kubivugaho. Ese ku mwanya wa kane turasanga ikihe gihe ibuwingwa cyangwa se ivugirizwa induru ry'indirimbo yubahiriza igihugu cya Denmark? Mu gikombe cy'Uburayi cya 2020 cyari cyabereye mu gihugu cy'Ubwongereza habaye ikintu cyabereye benshi urujijo. Ku mukino wa kimwe cya kabiri wari wabereye i Wembley maze ugahuza ikipe y'Ubwongereza n'ikipe y'u ya Denmark, abafana b'Abongereza bagaragaye babowinga cyangwa se bavugiza induru bikomeye indirimbo yubahiriza igihugu cya Denmark. Iyi myitwarire yafashwe nk'ubusazi, agasuzuguro ndetse no kudaha agaciro ibindi bihugu. Iki gihe nacyo cyateje urujijo rukomeye mu bakunzi b'umupira w'amaguru. Ese ku mwanya wa gatatu turasanga ikihe gihe kwishimira igitego by'ubusazi bya Ronald Koeman? Ibi ngibi byabaye mu gikombe cy'Iburayi cy'igihumbi kimwe magana cyenda na 88 hari mu mukino wari wahuje Ubuholande ndetse n'ikipe y'Ubudage bw'Uburengerazuba. Caído muy bien de Mantiglen, Klinsmann ha caído ante la campanilla para Alemania. Nyuma y'uko Ronald Koeman yaratsinze igitego, yishimiye igitego by'agateramujinya ku bafana n'abakunzi b'Ubudage. Ibi ngibi byarakaje benshi, ariko ntacyo bari bafite babikoraho. Ibyateye benshi urujijo ni amashusho yafashwe n'ifata amashusho cyangwa se kamera zisakaza amashusho cyangwa se televiziyo yerekana Ronald Koeman agenda yihanaguza umwenda yari yahawe na Olaf Tony bari bawuguranye nyuma y'uko umukino wari urangiye. Ibi ngibi byafashwe nk'agasuzuguro kanuka Ronald Koeman yasuzuguye Ubudage n'abafana babwo muri rusange hari mu mukino kimwe cya kabiri kirangiza. Ese ku mwanya wa kabiri turasanga ikihe gihe cyateje urujijo rukomeye mu mikino y'igikombe cyo ku mugabane w'Uburayi mu mateka yacyo? Guhanwa kw'ikipe y'igihugu ya Espanye yanze gukina na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Iki gihe nicyo kiza ku mwanya wa kabiri mu mateka y'igikombe cyo ku mugabane w'Uburayi. Ibi ngibi byabereye benshi urujijo rukomeye cyane, dore yuko mu mikino y'igikombe cyo ku mugabane w'Uburayi igihumbi kimwe magana cyenda na 60 hari mu mikino kimwe cya kane igihugu cya Espanye tombora yaje kukiganisha kuko bakizacakirana na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Nyuma y'uko ibi bihugu byari bifitanye ibibazo bya politike byarangiye, umwami w'umunyagitugu wayoboraga igihugu cya Espanye Francisco Franco aciye iteka abuza ikipe y'u ya Espanye gukina na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ibi ngibi byatumye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espanye rishya ubwoba cyane kubera iri teka rya Francisco Franco. Icyakurikiyeho bahise bakurashisha itabona ikipe ya Espanye mu irushanwa. Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zahise zikomereza mu mikino kimwe cya kabiri ndetse baca bemye niko kwerekeza ku mukino wa nyuma bahita begukana igikombe batsinze ikipe y'igihugu ya Yugoslavia ibitego 2-1. Ku mwanya wa mbere turasanga ikihe gihe? Ese cyabaye ryari? Cyakozwe na bande? Byagenze bite? Ku mwanya wa mbere turasanga ibirego bigena uko umukino ugomba kurangira cyangwa se match fixing allegations. Ni ku mukino wahuje ikipe y'u ya Swede ndetse na Denmark.
mu mwaka w'ibihumbi 2004 hari mu gikombe cy'i Burayi habaye impaka zateje urujijo rwinshi, aho byavuzwe ko Suwede na Denmark byumvikanye ukuntu umukino uza kubihuza wa 1/8 uza kuza kurangira, maze byose bikerekeza mu kintu kimwe cya kane. Bivugwa yuko Ubutaliyane bwagambariwe bugasezererwa, dore ko nyuma yuko bari banganyije ibitego 2-2, ibihugu byombi byo muri Scandinavia byari byabyumvikanyeho ko nabyo biri buze kunganya, maze bigahita byikomereza muri 1/4 biri kumwe. Impaka n'urujijo byabaye byinshi mu bafana, abakunzi n'itangazamakuru ryo mu gihugu cy'Ubutaliyane. Ahangaha byavuzwe yuko Suwede yatsinze igitego cyo kwishyura mu minota ya nyuma bikaya kuzamukana na Denmark. Bagize bati bari babyumvikanyeho. Ishyamba ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi UEFA